Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket manipod. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a Jordan at taga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naamamok ni Ami iti maysa nga inuman. Ket innalak ti cellphone number na. Agingga ang nagayatak kenkwana. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Jordan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pari Jordan, anya ti maipaikugan ka. Apay nga imay ka dito'y balay. Kaya't ko lati aginan na. Iswa na lagip ka sa rungkaran. Nasaya at Amom ka di. Agkid-kid daw ni Ami iti 5,000. Iso nga, ikak. Anya? Ikam? Uwan pare. Kasapulan na kanong ti kwarta. Iso nga kita kami inton bigat. Ngem, syempre, ag-date kami pa'y. Ay na pare. Talaga ka di nga agtal ka iti dayjay anam-am mo ta iti inuman. Ha? No apay ngamin nga inawis ka nga aginom iti dayjay a pagiinuman. Pare. Pare, aggayem ta. Isu apal palagipan ka. Kita ama. Taamangan no kwartam laang ti kayat nakan ka. Ayan ti 5,000. Itid konto ito nagawid ka. Kasta? Ada dito'y bulsak. Nasayat no kasta? Nabanugak anagnag na dito parke. Kan mabisinak pa yan. Inta mga restaurant Adda ka di kwartam? Ada. Ala, inta mga restaurant. Tauray siyak. Mabisinak maten. Anyamot tan ti kastoy. Nagado ti kayat ko akanan. Ngam, jak maramanan. Ha? Ala, intan. Tatalaga ang mabisina kon. Katnaskan aday tay kaimasan apotahi ti orderam Tapno adamot sirbina ang nag-date ta. Wana. Saan na bale? Adda kwartak dito'y. Apay, adito'y a restaurant ti mayanta. Gagangay la a restaurant daytoy. Saan na bale? Naimas ti taraon dito'y. Alakit din. Mangantan. Sige. Ay, wingayam. Kayat ko ti sumurot kan ka ije balayo. Ha? Iso ano agawid ka? Sumurot at. Kayat ko lang makita ti balayo. Kwa. Nakurapay kami lang, Ami. Basta. Kayat ko lang makita ti balayo. Sige. Awan parikot iti dayta. Ala, mangantang aroden. Tani, lumami isan ti makan. Daytoy ti balayo. Wan, Yaks. Nagado a basura. sana basura dagita. Empty plastic bottles dagita. Kanda dumapay ang mabalin nga ilako. Kun may sa, nadalimanat mat, sana nawara. Ew. Ala, umay ka. Sumrektan di tabalay. Sige, agkapi ka pa'y. Tsaka yan. Apay, Amangan no narugit day tatasayo. Ngamin, basura ti aglawlaw iti balayo. anya? Sige, agawid akon. Ay, kunaklagit din no dakkel ti balayo. Saan mo't gayam? Kapimpi man mo't gayam to'y balayo. Kunaklagit din no maipanakkel ka. Saan mo't gayam? Anya? Kunak numayat ti trabaho. Basurero ka mo't gayam. Kunaklakit din no dakkel ti sweldom.
Tagayam, agpidpidot ka lang iti basura. Ami, Sige, inakon. Break time. anya? Jack kaya ti boyfriend a basurero. Nangeg ko ti panagsasaw itay-tay sa nga ilim abalasang anak ko. Dayjay gayam ti kunam a girlfriend mo. Wan nanang. Ita lang ang pasyar ko dito balay. Kat dayjay. Naupay. Gaputa agbas basura akla ka no. Apay, bak nang kadidayjay a babae? Jack amo nanang. Sa anak pa asim mo rong kari di balay da. Jak magustuhan ti kasjay, anak ko. Tauray kastoy laeng ti biag tayo. Nga agpidpidot iti basura akas iti kunana. Tanaragsak tayo latasa nga pamilya. Nanang. Nasakit ka di tinakam mo, ta-imbrek na ka ti girlfriend mo. Wan na nanang. Ngamin. Talaga nga ay ayatak ni Ami. Nga uray kasjay ti ugali na. Nanang. Anak, adu di ti babalasang. Saan laeng nga iso? Narigat akas jay ababa iti maasawam. Amangan no agbabawi kanto, anak ko. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko, Ami. Oh, apay ngay mawag ka. Nag-break time. Saan ka di? Pangasi, Mami. Di nak-i-break. Ay ayaten ka unay. Okay. No ay ayatan nak. Sige. Ikanak iti 50,000 pesos. Tapno agsubli akan ka. Ha? Nangang mo ka di, ha? Ikanak iti 50,000 pesos. Kat ituloy ta, ti ayan-ayat ta. Pangusarami ti kwarta. Siyempre, kwarta ka. Ami. Sige. No awan kwartam akasta. Bay nga rudan. Ami! Oh. Inidap nan ti cellphone na. Ikakano iti 50,000 pesos. Oh, agkape ka pa pare. Pasensyakan tawan ti tinapay. Agyaman nak pare. Adda ka di parikot mo, pare. Kas lang amin adda kayat mo nga ibaga. Ngam di mo mo't maibaga. Adda pare. Apay. Ibagam latta ka di. Anya nga iti amom no makatulungak. Ningamin Ami pare. Kayat na nga ikak iti 50,000 pesos. Tapno agsinublian kami. Anya? Ay ayatak ni Ami pare. Diyak ka bala na mapukaw ko. Kat? Bumulodak kumakan ka iti 50,000 pesos. Taitad ko kenkwana. Anya? Oy, pare. Agring ka man. Pare. Ay na. Ayan ka di ti panunot mo, pare. Agpampanunot ka di? Wano, talaga nga inulaw na kanday ta panagayat mo kenkwana. Pare. Adupay di ta ti mas nasaysaya at ngam iso. Pare. Ay na. Kukwartaan na kalaang dayjay. Isu at tinutupan na ka. Ay, sapay ko tamaaklon mo dayta. Pare. Di ka kayat asairan pare. Imbagak laang tipod no. Kat pang nga asim, tadi ka agpaalilaw kan kuana. Oh, Manong Jordan. Di ka matlag ko na yun. Nagadupay dagita plastic bottles sa maisa ko. Di ka matag ko na yun. Anya-anya ti pampanunutam. Kwa? Alan Manong, aggunay kan. Wan, ading ko. Wano? Pampanunutam di girlfriend mo. Kasta nga rod. In-break na ka lang nga rudon. Di ba'y amon? Ibusan na lati kwartam. Ading ko. Manong, ag-apply ka iti sa bali at trabaho. Tapno saan ang maupay ti agbalin a girlfriend mo. Amangan no ibagadan tumanan nga agbabasura ka. Sana nanaskan.
Nadalos da ito'y trabaho. Anos lang ti kasapulan. Alang nga rodan manong. Aggunay kan tani. Nagadudag ito isa ko ta plastic bottles. Hello, Ami? Jordan, kasapulak talaga ti kwarta. Mabaling ka di tagkid daw, iti kwarta kan ka? Anya? Agkid daw? Masakit ti inak. Kat kasapulak ti kwarta. Iso nga inawagan ka. Tamo kasi ka lang ti makatulong kanya. Ha? Pangaasim, Jordan. Agkid daw ako iti kwarta kan ka. Mano ti kasapulam? Uray 20,000 pesos laan. Anya? Ay na anak ko, saan ka mamatpati kan kwa na? Agasam nga itakid dawon lalakan ka ti 20,000 pesos. Naimbag kumamat ano kuna na nga utangan na. Ngamkid dawon naman. Nanang, Kahit anya ti panggap mo, ikam iti kastagatan. Umutang ka, kasjay. Wanuing ka di irwar ti urnong mo ijay bangko. kwa, nanang? Di mo patpat yan day nga amay. Taluklukon na kalaang. Kan may sa, no talaga akasapulan na ti kwarta. Di personal ko mga umay dito'y balay kat kasaritan na ka. Di mo sayangan ti kwartam iti kasta klase ti babae anak ko. Pangaasim ko ma. Usarom ko ma ti panunot mo. Agsirib ka kuma anak ko. Pudno ngagbasbasura ka lang. Ngem saan ama ikarin ni Ami aparaken ka. Ayan ti kwarta nga ibagbagak. Yawat muntain na kun. Ngamin, kasapulan ni nanang ko ti kwarta. Adda ita iti ospital. Sa dino nga ospital ti ayan na? Iti may sa pribado nga ospital. Dakkel ti magastos ijay. Sanang inadag iti agas. Sige, mapanta iti daytang ospital. Kayat ko makita ti inam. Ha? Apay, diskumplyado ka kanyak? Kasla dinak ay ayatan no kasta. Sana kasta. Ngem kayat ko makita ti inam. Saanan? Yagmukit din ti bagbagak a kwarta. Tain na kun. Adu ti agas anas kan agatangak. Tani, magmag na ti oras. Katnas kan makagata nga kun iti agas. No di mo kayat makita ti inam. Sige, inak nga roden. Kat, ayan na nga roden ti kwarta ngay. Iyag mo na agap apura ka talaga, Jordan. Sana siya ti alilawam, Ami. Saan agapot ay ayaten ka? Kat ited kulatan ti kayat mo. Amok, Ami. Kwarta la ti kayat mo kanyak. Ngam pasensyakan. Tasan ka ngay kan. Kan may sa. Uray may saak lang agpidpidot iti basura akas iti kunam. Saan ka ama ikari iti panagayat ko? Anya? Kat ita, napanagnagak akwartak laang ti kayat mo kanyak. Iso alipatin kan, Ami. Sige, umuna akon. Jordan! Mabitlaang! Di ka pumanaw! Jakon italtalag. Kat lipate kon amaming pinsan. Nasayaat mo't no lipato mo ti girlfriend mo mano. Ngamin, kaasi ka lang. Naimbag ko mano nasayaat a babae. Ngam saan mo't. Panagkunak, adda boyfriend na dayjay. Kat ti maalan na akwartakan ka, gastusan da iti boyfriend na. Kasta ti panagawat mo, ading ko? Wan manong, isong agarop kalangan iti sabali. Uray na kurapay apada tayo. Tinapatag, saan akas ka ni Ami? Uyawan na pa iti panagbiag tayo. Husto ka, ading ko. Talaga lipate kon ni Ami. Manong, talaga ka di asaan ka nagsapol iti sabali apang gadam? Aday tay, mas disente ko ma. Asaan ngagpidpidot iti basura nga ilako?
Jak iba inti kastoy at trabahok, ating ko. Sana bale, tagur urnong tayo, mat. Agpapankan ka. At daan ka iti urnong ay jabang ko. Ituloy taday ta, ating ko. Wan, Manong. Tanya ti amuta. Amangan numaikkan tanto iti gundaway nga agnegosyo. Kat ti urnong ta, pagpuunan ta. Hay, Manong ko aya. Nasingpet ka. Ngam ay na. Nakatumpong ka. Iti kaayan ayat ang mukhang pera. Lipatan mo day ta, ating ko. Ngamin, inkidang kon alipaten day jay nga ami. Imayak dito balayo, Jordan. Gaputan na kaamiris akon. Punugayam ti ayat, amarikrik nakan ka. Isungag sinublanta ko man. Amom ami, ididamo. Talaga nga gayataken ka. Ngam iti naobserbarak nga ugalim, naupayak. Anya ti kayat mo asawan. Tauray na kurapayak lang. Ngam sanak gayam ngagtatakon iti kaskan ka. Hanggang, Jordan, sorry, pakawanan nak. Ngam ay ayatan kan talaga. Sorry, Matt. Gaputan na pukawan ti panagayat ko kan ka, amin. Saan? Jackpot yan dayta, Jordan. Ay ayatan nakpailaang. Amok dayta. Nagbiddutak gayam ang nagayat kan ka. Makuna na pintas ka. Nga managtagibasit ka. Kan kwarta lang ti kayat mo kanyak. Kat ti kunam nga ayaten nakitan. Saan ko apat yan? Gaputaman na nga lilaw ka. Ngampud no. Patyan na kuma. Nupudno man nga ayaten nakitan. Lading itak, Matt. Tanapukawan anaming pinsan ti panagayat ko ken ka. Kat saan ka kuman nga agsubsublipay dito'y balay. Taurayan niya pa'y ti bagbagam. Saan kan nga ikan iti kwarta? Ken talaga asaan kan akayat. Saan akon anamati pa'y kini ami, Mr. Lonely. Kat sipod idin, nagsukat akon iti SIM card tapno saan nakon amaawagan. Nasakit gayam ti maloko iti ayat. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Jordan. Agyaman ak pagayam Jordan iti daytoy apakasaritaam. Husto ka, nasakit ti maloko. Ket nasayaat mat, tasaan ka nagpailuyos iti panagayat mo kini ami. Nasayaat ta nakaamiris ka. Akwar talagayam ti kayat naken ka. Takas ta talaga. At dalatadag iti manang gundaway. Ket sapay la kuma, tamasarakam tay babae anapudnuken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jordan at taga Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.